committee la polon lo ngarani kit ejana kinelo ipolok kosoroti district esi konye ilo eituni Esilairai corona apugana down Esilairai ngarena kolu kansunan lo gelegela kotomo district analo Uganda watu piton aja kanto kosoroti habato bale ngareni Esilairai na committee alo apolok kotoma oyape sinlu district akalo soroti John Emalu nesoponi Esilairai kwape chairman lo committee kangon John Emalu rai ayamna la jure na peta kwa ni karto mana dokita nara to warrant officer 2 Steven ano ngasi atupitoni ke do Steven ano ngeseke jana kini kwape principal education officer Soroti municipality ajayo la makara lemme pol anile ni pasi amarena na pao amarena CDO ABC pasi ajayo mkanova ai na papa ni atupini Obi anacheka melosi aja anacheka anaene wajao asa atukuna uferai programu tasoma ilijio sikuni mamjitero rai walikara balwa mamstapia mamjitera na balwa mamstapia David Kuma yesi esauta kwape daran la apia ido David Sisek arai eyamnan kwape Apollo Kinton SMR Steven Edekuna yesi girigira ndo Steven Edekuna ngon yesi albuse kijana kite kwape swaman lo apugan ami kamtosa kironu jana kine Teddy Acham na adalem arai Apollo Kinton committee ngon ko district kalo soroti yasabu ichorak committee lo awanyu ni be pote kesi ngare ni kite jana kine lo gwe kite chokso ka podesha lu ipona lo adolo kin iya pesin komam akurian ejasinunda bolimo salamu kinoi anatakalo kwa pari ofisa na jam na kota aisina kukini mwesido ofisido bwae kamunono to enakini adwaji anakini ipolok larai ne idolon kijauto ndairai ni atomonaka tonadolo sawa lolo kana pakina lesa paki mwarinda ayana kini mchekelo paketi Akono beranga yang ada dengan salam ikin nachika Teddy Acham anu ngesigere edare ofisi ngola dana pakne oji to dolo ko pana ko pakne ngo do ko na alosingo ajana kin papa e chairman la secretary ipolok ay ngare likini ko si o district alo soroti Acham ko ngo be abuni ngare nikine deke ngare nikino seri abuni ngo ai lipi na chikana ngara kini ngo kira krofuna chi mama gini kata tetarne ofisa lo aso abuni nga asamo na ai mor kitena kede kao technical people lo district lo atupitone kao balebe mame ya pesiko district lo ena kitai committee lo date polokolu aja unun tomakej abuda acham kile kao adumakin polokolu ya pesilo jokuna anukesi aitosamainen ijana kinelo ipolok kosoroti o TV is Felix Osujo kosoroti